Taata ntukusiima wekiro kyahati onyumizibu hewe kitinisa oli ruhango wa amani oli ruhango omukuru ibara lyawe lijwire kitinisa ibara lyawe lijwire amani ibara lyawe lijwire obusobozi ntukusiima abokure sara mukama ekiro kyahati Yesu twizire kusima habokure sara zaitu webale mukama wangu mumezi habokuba butusaba ohura webale mukama wangu mumezi habwebye bitwasabire wagarukamo ntukusiima mukama habwebye birembezoka nkebigumire beti wagarukamwe esara zaitu wabifora nkebitagumire mukama abakama onyumizibo hewe kitinisa Yesu ntukusimi wanyagarukamwe esara ekitinisa kigarukira ibara lyawe kuba atabayiriyo twakubayire nka mukama kuba otaragarukiremo okusaba kwaitu twakubayire nka mukama niyo watwihireyo mukina niyo watwihire mukine ekitaro mu maizi habwe sagama yo mwana gwentama ntukusima ay Yesu ntukusima habo kutwihayo ntukusima abo kuchabulinjegere ntukusima abo garuka mwesara ntukusima mukama abo kutulinda ntukusima mukama abo kukwere tubeta kunihera okozere ebyamani mukama okozere ebyamani ay Yesu oyihire hensozi ezbereze simbire mu maiso mukama ntukusima ntukukugiza oturwanira obulemo ay mukama ebere bitakusoboka obufere bikusoboka ay Taata webala abo kutusinguza webala abo kutusinguza webala abo kutuhobusinge webala abo kutuhomuhimbo webala abo kutuletera kuzina ito ababere bayinenaku otuletire kuzina no kusemererwa webale mukama abakama abo burungi bwawe webala Taata abo embabazi zawe webala abo kuresara zaitu webala abo kuresara zaitu webala abo kutuihayo mubafu watfora bomezi webala abo kutuiha hansi okatwikaliza n'abakama no haru kwinganiwa Yesu no haru sobaragaruka mwesara nkaiwe okiriza abarwere mukama ntukusima mukama ntukusima abo kizendwara mukama ntukusima abo kutsumura mukama ntukusima abo kwatwikiriza omunyazi gwa stani kutuihamba omezi buno mukama ntukusima abo kubebye itu twikirize kutuboraho mukama ntukusima abo kuba tugarulire ebye byali bitubuzireho ntukusima mukama abakama ntukusima abo kuba mbucheke bwitu otufaire ba amani waturubasa kandi twagenda mu maiso onyumizibo hewe kitinisi wanyakule haiguru muno busa hono mwaru kwingana mukama abakama busa hono mwaru kwingana ay Taata onyumizibo hewe kitinisa webala abo embabazi zawe webala abo burungi bwawe webala abo kuganja webala abo engonzi zawe zotera bomezi bwitu webala abo bulinzo bwesagama ya Yesu webala abo bulinzo obwekitare kyomuro webala abo bulinzo bwa malaika bawe Bible negamba ngo abamaleka bawe betororaba bakutina okubachungura mukama ntukusima bokubo twetoriza orukomera rwawo abamalaika otwetoriza orukomera rwawo romuro otwetoriza orukomera rwawo mukama orwesagama ya Yesu ntukusima habo burungi ntukusima bokubo twire bulinjegere ezibere sibire bigere byitu mukama ntukusima bokubo twire njegere ezibere sibire mikono yitu mukama ntukusima bokubo ebere mbiturubasampora obihireho mu bigere byitu kandi waturubasana amani okugenda okorebe byo tugambire okukora okugenda okunambira turagira genda webale habo burungi bwawe ntusima Yesu tena kugarukera otuberire murungi ntukugeza otuberire wamanano ntukusima otuberire wembabazi onyumizibo hebwe kitinisa webala mukama wange webala Taata ito ababere bacheke otufoire ba amani mukama ito ababere banaku otufoire bagaiga ay Taata otwihire mu chuchu watwikaliza n'abakama no hasobora koya nkebyawe ebyokora nikyo tukwizire kusima mukama habo kuba niwoganya garuka mwesara niwoganya kutobugabe niwoganya kutobusinge niwoganya kutobulinzi niwoganya kutuimucha otubatjwahire webale mukama abakama bwekero cyati ntusima tutena ho garukera mukama wange ebirunge ebyokozere bingi onyumizibo hebwe kitinisa okuraba mu ibali ya Yesu Kristo mukama waitu amen.